Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Should I stop or are you falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? Ćao svima dragi naši, nadam se da ste mi dobro. Danas pravimo jako jednostavan kolač, ukoliko vam se dopadne pa da probate i vi. Znači trebaju nam 5 jaja i uzela sam 2 kašike braunskog šećera. I sad to prvo malo izmutiti mikserom. Kad je to malo izmučeno, onda ću dodati 2 kesice vaniljnog šećera. Opet malo izmuti. Sad dodajem 150 ml ulja i opet mutim. Stajem, ovdje imam 250 ml jogurta. To isto sasuti, onda opet malo izmutiti. E sad kad je to izmučeno, ovdje imam spremljeno 300 g brašna, 1 prašak za pecivo, 2 kašike kuruznog brašna i 2 kašike ovoga griza pšeničnog. To sad sjediniti i onda ćemo isto dodati ovdje i izmutiti malo sa mikserom. I idemo za početak na prvoj brzini. Sad dodajem ovdje 2 kašike marmelade ove od limuna, a vi možete po vašem ukusu. I 2 kašike meda. I to sad isto sjediniti. I tako, znači ovo je sad gotovo. Malo prije sam zaboravila da kažem da sam uključila rernu na 180 stepeni, gornja i donja temperature. Znači prije nek što krenemo mutiti možemo uključiti rernu. Znači sad nam treba kalup, ovaj je 32 sa 22 cm. Namazati sa uljem, posuti brašna i onda višak od brašna prosutu. E sad znači i to je urađeno. Sipamo masu sad u kalup ili tepsiju, što god budete uzeli. Malo poravnati i stavljamo da se peče. Kolač se još peče, možda mu treba još 5 minuta. Sad sam ovdje pripremila 500 ml vode. Tu ću dodati 2 kašike od ovoga, od ove marmelade od limuna. Bože, nikad doda peti. I stavit ću 3 kašike meda. Mislim da će biti dosta.
dovoljno slatko. Znači samo da prokuva, da se to rastvori. Bude malo ključalo, to je onda već i gotovo. I kolač je to gotov. Znači tačno se peku 28 minuta, ali provjerite sa čačkavcem za sigurnost. I sad dok je on još vruć, siječemo u kockice. Veličinu možete izabrati sami kako želite. I izbošćuju ove kockice malo sa čačkancom. I eto, ovo je sad isto gotovo. Ja sam probala jednu kaškicu, dovoljno je i slatko i limun se isto osjeti dobro. Znači ako neko želi još jače, onda možete iscijediti limuna, isto zavisi kakva vam je marmelada za koju se budete odlučili. I znači na vruć kolač zalivam ovo vruće. Sad ako neko ne voli limun, to je druga stvar. Znači zalijem to sve vruće na vruće i onda ostaviti da se to ohladi na sobnoj temperaturi i onda se može staviti u frižider da se dobro ohladi. I eto kolača, upilo je sve što se tiče tečnosti, ali nije se još potpuno ohladio, znači on je još mlak. Treba da ostoji dok se ohladi i onda staviti u frižider tako da bude dobro hladan, najljepši je tad. Ali naš sin, on to voli jesti mlako, znači nije mogao dočekati, on je sebi već uzeo. Ja, kome god gleda duže, vi znate da ja ne volim te sočne kolače. Kad se pravi ono šećer i voda, to Bibo voli i dvojica naše djece. A ja baš nisam ljubitelj, ali ovo, ovako, to vam kažem, to je katastrofa. Katastrofa koliko se to meni dopada. Znači, ako niste pravili ovako, nadam se da ćete probati. Jer stvarno je, to je tako, sad je možda malo lupnulo. Toliko sočno, a nije tako slatko kao kad se pravi ono sa šećer i voda, ona Agda, kažem Bibo i ona starija dvojica. Oni to isto tako vole i kad se napravi baklava, kolač i ovo ono. Ali ovako sad sa medom i sa limunom ja obožavam. Srećom eto voli i oni isto, inače ne bi ja pravila za sebe samu baš posebno kolač. Znači ovo može se reći nije ni skupo i jako jednostavno za napraviti. Ukoliko vam se dopada, probajte. Kad ja kažem da je katastrofa, koja baš ne obožavam te sočne kolače, znači ja bi više vola tu suvu lutmu jesti, ali ovako medom i limunom ja volim limun. E sad ako ne volite limun i med, onda naravno vi možete to šećerom, možete marmeladu po vašem ukusu. Znači svi koji ne vole puno slatko, ovo je idealno. Znači osvježava, osjeća se med, limun, lutma, ono vanila se osjeti zbog vanile šećera, jer ova marmelada od limuna nije baš tako jaka. E sad, jedino ako neko voli još više intenzivniji ukus limuna, onda dodate još iscijedite limun preko toga. Znači, ukoliko vam se dopada, a niste pravili ovako ovu katastrofu, probajte obavezno. Javite mi da li mislite praviti. Pošaljite mi sličice ako budete pravili, javite mi utiske. Želimo vam puno zdravlja i veselja i do narednog recepta. Ljubimo vas puno.